kita nilautan dan waktu pagkakatong sa lupas mag-ipagsigantin ka oras dito sa tumakirat betul. Demikian live Facebook na tutorial namun naging dari lapis YouTube. Muli na pupulong untuk bertanang pagkirana at na magpupagkakal sa proses sa kanya Muhammad pada tapadal pati na tumas kurang masiyan. Assalamualaikum. Magsyukur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. ثم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه واتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jari yari na isabkitan niyo hajaman na to ini waktu pag sasaw-sawhan na to in waktu dirihilan sin Allah Ta'ala sa lagu-lagu dahil nga mga nikmat niya amin pakayon na to in waktu ini doon hakaridaan niya amo na in perkala pag-agama. Jari in Tuhan na to Rabbul Alamin nagpatumtum kato tanyo sin sa lago-lago madauhat sin ipon niya karayawan amo na in maksud piya pagpapanjarihan kaniya sin Tuhan niya Rabbul Alamin hangkan kita piya panjari supaya kita magkapagtag-ipon pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun subay hadya to mahinang ingkatan kignot kahibal tabang aun dapat amuin mahinang siya bistahon kato tanyo ibadat sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Dahil nga mga tanda sin uyag sin Allah Ta'ala haumurul sin amuin piyang daakan niya hinangan kita niyo bang ibarat hagdan lambang amuin sakatan namo singkitan niubihan daing hamuk lambang sampai parua patu sambil kita niyo sumagpak madto pa amuin janji niya kato taniyo karayawan dito hadarat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala haadlaw kahinapusan. Tungod paparkala pag-ibadat, biyabaitan kita niyo bang unuin lawi mareho hinangon na to. Amuin, ipapatumtum kato taniyo in waktu dihil niyari kato taniyo hadunya ini na bang nato di mapakay roon hakabayaan niya, hakaridaan niya, tanto malugi imano siya. Sampai siapahan niya yan, abuk surah, amunain suratul asar. Hati niya, surah, impagyanun asar ini waktu. Waktu. In waktu apabila rin na ito mapakayro na kabayan sin Allah Ta'ala tanto malugi adya kita niyo. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amura hindi malugi muna-muna in nag-iman pa Allah Ta'ala sarta bukon hadyaroon na pag-iman pa Allah Ta'ala wat malaingkan suway siya maglimbang iban sin amal saleh. In amal saleh amuna in amal puunan ding Allah Subhanahu wa Ta'ala ding ha Quran mahamul liya piatarang sin sunna sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Pag-ubos doon hayan, amin di maiga antara na to impag patumtum-piatumtumi. Pagwasihat wiyasihat supaya makaamoy kakainang na to. Bating kita mano siya, wayroon hindi magkalupa, wayroon hindi magkasa, kana in anak na po Adam, biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, khatta, wa khairul khattain at tawabun. In anak ka po Adam, na asal, in kari asalin niya magkasa, in tanda niya apo na to Adam, impanagnan na sa di hababausin gumi ini. Amoy in tiyawa siya rin nakasanangan sin sulga, maripadunya, karena sinamin kasaan na hinang niya iban sin asawa niya. Nayari mga ayat, pagpatumtum kato tanyo, wang biya diin in paibog kato tanyo sin Allahu Ta'ala si mga katanihinangon na to. Muna, Suratul Ahzab, ayat kapatantag sa parman sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira wasabbihuhu bukratan wa asila. Tiyawag sin Allahu Ta'ala in mga bariman, katantan, laung sin Allahu Ta'ala, udhkurullah. Panumtum kamu pa Allahu Subhanahu wa Ta'ala, sin panumtum bukun ula-ula. Udhkurullaha dhikran kathira. Panumtum kamu pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, sin panumtum sa taud-taud. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Sarta panasbi kamu, patuhan ni Rabbul Alamin, amin wailiat niya, daing hamay na at pamahapon. Kita kauyan. Hati niya, bukon sadya kita amuin, tumunay sindakan sin Allahu Ta'ala amin pierdo niya kato, biyan na sin sambayang, buat malingkan hakatan sin waktu subay na to mausal impanumtum pa Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Na asam bahayang biyayta to sin Tuhan na to Rabbul Alamin, Suratul Nisa, parman sin Allahu Ta'ala, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ. Apabila laung niya natangbos niyo na at awakyato na inyo na insambahayang niyo, na panuntum kamu pa Allahu Ta'ala, sibo dahing kaaunan niyo nagtitindog, sibo dahing kaaunan niyo naglilingkod, sibo dahin kaaunan niyo si masandig-sandig at tawa nagkukulang, ayaw kamu malipas manumtum pa Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Yan, demikian Suratul Jumu'ah. Biyata sin Allahu Ta'ala, وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Biyata doon hay ni Suratul Jumu'ah, ayat hang po, apabila kiyato na inyo na insambahayang niyo, na manjari na kamu magpulak ka na tababaw sing gumi, lumawag sing kabuhianan niyo. Sa sumakawa, impaglawag sing kabuhianan pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, suwayri malupa inipon manumtum pa Allah Subhanahu wa Ta'ala sa taud-taud panumtum. Wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha kathira. Patauran niyo, impanumtum niyo, la'allakum tuflihun. Murah-murahan na magparuntungan kamu. Murah-murahan madawhat niyo in karayawan kasandangan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ibut-ibut sin Allah Subhanahu wa Ta'ala kato niyo, amin bukon sadya intiya tali na to bang parkala dunya-dunya na sadya, buat malaingkan subay na to
lilimbangan iban simpanumtum harap paadlaw akhirat amo na impanumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab doon ha ayat ini, ha suratul Jumu'ah, ayat hangpu. Jima to hajaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ayat ang putagsa laung niya wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'ima qul ma indallahi khairun minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Biyata doon na inisin Allah subhanahu wa ta'ala, apabila in manusia makakita na sin pag-usaha ataw makakita na sin paglami-lami na ini pasaran niya na kaw laong niya tinitinggalan niya na in parkala pag-agama sabab bang tinggalan na to na in Rasul sallallahu alaihi wasallam labi-labi na impatumtum niya kato tanyo tinggalan na to na pahalgaon na to na impag-usaha iban sin kalalangukan iban sin kataan sa tula at halaw man sin gumiini na biyata kato sin Allah subhanahu wa ta'ala qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijara. Biyata isila ya Muhammad inyadto tiyata masin Allahu ta'ala kaniyo labi marayaw rengsin paglami-lami halaw man sing gumiini iban sin pag-usaha halaw man sing gumiini wallahu khairur raziqin. Imbunal-bunal to din Allahu ta'ala sarayaw dimihil rijiki in rijiki kakal amunain bunga sin amal na to da hindi hababaw sing gumiini. Mahita sabab in ini hawakto in Rasul sallallahu alaihi wasallam nag ini hutba sin sambahayang Jumaat di matong in mga sila mag-uusaha daing hahula Syam maun pa Madina na doon hayaon kabiyaksahan na pabila rung matong in ini pag-usaha na magbunyi-bunyi sila bihan doon halom sin Madina iwan sin mahiluwakag imano siya karna aun di matong laungta kabuyanan yadto ring pag-usaha naroon hayaon in Rasul sallallahu alaihi wasallam na binin si mga jamaa roon nagjajamaa ha masjid miyad to sila paamin di matong yadto piyasaran nila in Rasul sallallahu alaihi wasallam doon naguhutba ha masjid. Nain ini in patumtum sin Allahu ta'ala riha kahinapusan sin ayat amoy in laung niya udhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim iban sin patumtum faida qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Inyaun kialupahan nila in panumtum pa Allah Ta'ala kana yaun-aun di matong lawi hapangatud nila in yaun hati niya kialupahan nila in lawi sarayaw-rayaw amoy indirhilan sin Allah subhanahu wa ta'ala haadlaw gana-gana hati niya naligap sila simpakaradyaan dunya amoy ialop nila sinyaun sila imaalop ha Rasul sallallahu alaihi wasallam waktu yaon. Nahabihayaon magjato mga katawtay manghuran bukod na sadya usaha im makasasaw. Misan nagsasambahayang bang kumatingogin cellphone. Yaon nagsasambahayang sakmiton in cellphone
kahig-kahig doon bihan niya o nagsasambahayang ingkatahanin siya yato nagkakahig sin cellphone, wala niya kaya hatihan niya ito nabatal na insambahayang niya. Kita kau yan, inbiya kahalan di madyato. Naim mga inikataan, biya ita katutan niyo, ayaw na to. Lupason, in maksud, piya pagpapanjarihan sila Allah talakato niyo, magtag-ipon harap kaniya, mag-ibadat, kana in pag-ibadat na to, amuin hikadawhat na to singkasandangan haadlaw gana-gana. Bukod hadya sambahayang inasabot doon hay ni. Suratul Baqarah ayat hangga tus tagkawaluan taglima, parman sinallahu subhanahu wa ta'ala, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum la'allakum tashkurun. Jukupon niyo in amuin aturan sin paghaji, ayaw niyo siya-siya ha. Ayaw niyo usibai in waktu niyo. Ipapajukup kato taniyo in taod sin rakaat sin sambahayang. Sin taod sin hinangon na to. Doon hayan amoy in hasupaya majukup isab indirhilan kato taniyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan sin pagtakbir pa Allah subhanahu wa ta'ala. Doon haamuin patumtum sindaak sin Allah ta'ala pamuhuna to Muhammad sallallahu alaihi wasallam na murah-murahan makapagsukur kamu pa Allah subhanahu wa ta'ala. In pagpanumtum patuan Rabbul Alamin, alamat sin pagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bihan. Haayat 200 parman sin Allah ta'ala suratul Baqarah damikyan. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadhikrikum aba'akum aw ashadda dhikra. Apabila maubos niyo na in aturan sin paghaji niyo, natikmud na katantan na panumtum kamu pa Allah subhanahu wa ta'ala sin panumtum sa taod-taod. Biya law niya sin panumtum niyo ha mga kamaasan niyo atawa labi pa in panumtum niyo subay pa Allah ta'ala rin sing kamaasan niyo kaanakan niyo alta niyo katan subay pa labihon in panumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala. Naampayan misan hawayaw na paghaji hapag umrah mataod pa in ligap sim mga magahaji, sim mga mag-umra, manglunsulan madto palugal, wala tiwila sinsara, hipapa tibaw kanila, amuin pagtuyuan tiwawon, maggasto alta mataod, amuin alta sinallahu ta'ala piangandol kanila, biag amanat kanila riha babaw singgumi, hasupaya mahinang nila ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, lupason hipaggasto madto pa lugal amin wala piyang daakan sin Allahu ta'ala hipapatibaw kanila sabab inbiyay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam la tushaddu rihal illa ila salasati masajid. Wayron pagtulakon karna maksud mag-ibadat pa Allah ta'ala hasara niya amura intulugal Masjidul Haram, Masjid sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iban si Masjid Al-Aqsa. Nasa habihayaon matao din lonsol si mga sila mag-umrah, iban si mga sila maghaji, bukon pa amin lugal tiyugila sin sara pagtawakon lo niya Mash'aril Haram. Amuin hiyaram sin Allahu ta'ala roon in pagmaasiyat sa mga kalugal-lugalan na sabot yan, suway tutog in hinang doon na pag-ibadat pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Namin yan mga palanggungan sing kami haakama Islam. Nabanghadya kitaon na to in kahalan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iban banghadya kihatihan na to intuhan na to Rabbul Alamin. Amarana bidikrihi fi kullil awqat.
Intuhan na to Rabbul Alamin nang daaki kato niyo katantan manuntum kaniya hakatan sin waktu. Wa khasatan fi adbaris salawat. Labi luba na tuod hapu asin ubos na to sumalam pa iban na to. Amin limingi kau pato palawa ang mga jamaah sumalam kanila mangindua apa Allah Ta'ala kasalamatan kaniukatan kasalamatan kaniukatan. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Na in Rasul sallallahu alaihi wasallam di siya na amig manumtum na siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Daing ha mga paghinangon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Riwayat hakitabi Muslim daing kan Thauban radhiyallahu anhu qal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan sarafa min salatihi istaghfara Allah thalathan. Apabila siya maubos na tumunay sin sambahayang niya, mag-istighfar siya makatu pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ubos ang pa siya maghimumungan, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ini paghinangon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam di siya magkalupaha ini. Di siya masasaw sin perkala dunya. Siya insinguran na to. Wa ma'atakumur rasulu pakudu wa ma nahakum anhu pantahu. Siya amuin sisinguran na to. Na siya urulun na to. Hakatan sing kakahinang. Damikian. Tawakan ha kitab Sahih Muslim Ibn Sin Bukhari. Anil Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza faragha min as-salah qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jadd. Daing mga panghindua asin Rasul sallallahu alaihi wasallam iurol si mga sila kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amo ini insi singuran nila iurol nila hakatan sin waktu sampai namaid in Rasul sallallahu alaihi wasallam daing hababaw singgumi ini wala yan nakabutas kanila sampai pabihayaon in mga sila amoy in timututog biya sin katutog sin mga kasahabatan murul hakakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam masi naghihinang sin mga ini na amparay mga kaibanan mahal ka kanila in dunya rin sin adlaw akhirat na waktu makahatir along na intuhan. Sabab na in panawta ini pag-usahay ni wajib na inyan katantan na mahuli na bihan sunnat sadyayan laong niya laong singkaybanan na inyan mga katawtay manghuran ando kaylo in sunnat apabila mo hinang na sumud na tuan doon haning katan hukuman in wajib in sunnat in haram in halal yan naruhan katantan subay mo yan kaayaran hawak to ko magtunay kaniya bihan yan. Damikian riwayat deng Sahih Muslim deng kan Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yuhallilu dubura kullu salatin hina yusallimu biha ulail kalimat. Launghi Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma yaulungan sila karwaywan sin ama niya sin Allah subhanahu wa ta'ala kaya ridaan sila nalbunal tulong ni Rasul sallallahu alaihi wasallam na magtahalil siya tiap-tiap maubos na in sambahayang
siyang bahayang niya. Ubos man siya sumalam, yusallimu bihaula'il kalimat. Doon hay ni, La ilaha illallah, wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir. La hawla wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah, wa la na'budu illa iyyah. Lahun ni'mah, wa lahul fadlu, wa lahut thana'ul hasan. La ilaha illallah, mukhlisina lahuddin, walau karihal kafirun. Amuinin daing ha mga ini sarayaw-rayaw kiyawin kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Damikian kabakan hasunan kasunat-sunatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ambok riwayat ng kan Abi Dzar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, man qala fi duburi salat al-fajr wa huwa thani rijlai qabla an yatakallam, hisiu-siu immaka ini paghimumungan ubos niya sumambahayang sin salatul fajar, amin yaon pa nagsasabit insiki niya ring ha amin pag sujud niya kahinapusan, paglingkod niya, amunain, uwas niya sumalam, ampa siya manghindua atawa manumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala, La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiyak balik-balikan niya makahangpo in kabtangan niyadto, La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Makahangpo doon hay ni hisulat kaniya didto halawhil mahfuz in hangpo karayawan. Wa muhya anhu asyru sayiat, iban papasun pakpakun sinallahu ta'ala in hangpo kangian na hinang niya. Wa rupi'a lahu asyru darajat, iban angkatan siya sinallahu ta'ala hangpo darajat pataas. Wa kana yaumuhu dhalika kulluhu fi hirzin min kulli makruhin wa hirsin minasyaitan. Iban laung niya, inadlaw niya yaun katantan, in siya halawm pamarihara sinallahu subhanahu wa ta'ala, amin di siya ukon singkatan kangian, misan pa ingkaunan kangian deng hasyaitan. Walam yanbaghi lidanbin an yudrikahu fi dhalika al-yawm illa asyirku billah. Iban wayroon jumato ini kasaan kaniya hawaktu yaun mabista kaniya kasaan dahing ha mga pardusahan buat malaingkan amurain sirik bang siya nakapagsirik. Amo yan mga katotay manghuran ha kama Islam. Sa lago-lago ini pagpatuntum kato taniyo sin Allah subhanahu wa ta'ala laway ring harila simpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Labi-labi na tuod. Habiyay ta niya dunay ni man qara'a ayat al-kursi dubura kulli salatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa an yamut. Isiyo-siyo in maka panghindua asin ayat al-kursi tiap-tiap ubos sambahayang way makapagang kanya sumud palom sin sulga buat malaingkan amurain kamatay.
Uninhati niya amurain kamatay makapagang kaniya. Lam yakun bainahu wa baina dukhulil janna illa al-maut. Hati niya, hangkan siya di makasudsulga, karena sinbuhi pa siya. Banghadya siya miya, tay miyugtuin napas niya, hawos siya ng hindua ini, manuituyan siya palaun sinsulga, mga kataw tay manguran ha kamaisla. Na mga ini rijiki sa lago-lago, rijiki amuin, mahunit magkadawhat, sin ini manong siya buat malaingkan hamuray mga sila timututog sin hinangyaon, na mura-murahan in kita niyo makahampit, sarta makaurol sinbin kato taniyo simpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Miabot na sabin waktu na to na in ako manghumbaid na hawak to ini sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hawak turkaing kalo-kalo aon pamasabot na to insya Allah subhanahu wa ta'ala. Ganap sin ini manghumbaid ako kanyo katan hawak to ini. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.